Danas smo u školi radili lutkicu od glinamola. Nije mi baš uspjelo. Za neke stvari treba imati iskustva. Hashtag if you know what I mean. A za danas ću vam pročitati ovaj citat. Ako se niste predali nekom velikom cilju, još niste ni počeli živjeti. Rekao je to William P. Merrill. Koji su vaši ciljevi